Is middle program with us, really honored us. This is really present, just one minute. But it's thank you for visiting the market. Ja bih sakao da kažem nekoliko govora za napred, pa što ste tu kada je nam je interes. Ne zato što ja dobio pola, prekrasno, podsjetila na moja predstavnika, nego zato što ovo što govorim čujem danas na prezentacija i ovo što znam prethodno za vaše kompanije. Kažu neka u vreme koga posebno imamo jedna tvrtka samo za profit. Vi vodite sve te izmislite obravoteni, što je mnogo bitna rabota, za maksimalno nivo zaštita i što je mnogo bitno ishodno za lokalnu zajednicu. Na stranu ono što je zakonska obraska da kontribuirate u državni budžet, su pristojne su manji. Znači ja sakam da ginam do vas i ponadamo da vidite svetlo primjernu Masoka, što znam da ste vi praktično prva firma u ovoj industrija koja ima najvisoki tehnološki standarde dokijeno, najvisoki sertifikati i samo na taj način davate primjeri za ostanante. Znajte zaštita na čovjekovata okolina i nastrojite obravoteni duha je apsolutno prioritet za sve koje kompanija, za sve koje zajednica i za sve koje od nas političari. Tako što mislim da je na to i naši investirate po vašati i naša zajednička podora i imena. Hvala mnogo za to.